pročitao sam jedan komentar gde je neko komentarisao kad smo pričali o tome kako treba odgovoriti na to neko nasilje koje se vrši nad nama, našim bićem, našom dušom, aurom, telom. Neko kaže šta ja treba njih, ono kao oni mene kamenom, ja njega hlebom u tom fazonu. I sad ja imam jedan odličan primer da kažem da može tako. Novak Đoković, koji je prošle godine u ovo vreme bio deportovan iz Australije zato što je želeo da ostane slobodan i da ima slobodu izbora, čovek koji je mogao da završi lažnu papirologiju kad god je hteo i da se prikloni tom sistemu, to nije hteo da uradi i on je na najgori način su pokušali da ga unize, nisu u tome uspeli i on se vratio tamo i rekao da ih sve voli. A o čemu pričamo cijelo večer ovdje? Znači, upravo ta sila tamnine želi vas uvući u sukob. Ona sve radi da vas ulovi, da odgovorite na njenu frekvenciju, a što bi radili? Pa da vam uzme energiju. Na taj način će uzeti, jer to je njoj cilj, da pokupi, ali je ne samo energiju, to je ono što radi svaki dan, ali krajnji cilj je da zgrabi dušu, da dobije svog proizvođača energije, da ga ima za sebe. A naravno, vjerujem da nisam upoznao Novaka Đokovića, iz srca bi to želio, to je čovjek koji je zadužio planetu sa svojim postojanjem i sa svojom dosljednošću je pokazao kako to izgleda biti ispravan čovjek, kvalitetan čovjek i braniti svoje dostojanstvo i svoju slobodu bez obzira na cijenu. On je platio jako veliku cijenu. Stigmatiziran je iz svih mogućih svjetskih medija, stigmatiziran je iz okoline, nema otkud nije ono što mu je ostalo da smo ga mi ljudi voljeli i ne samo odavde, njega vole ljudi iz cijelog svijeta. Trebali ste vidjeti, ja sam bio u Bugarskoj u tom periodu koliko ga Bugari obožavaju. On je simbol ispravnosti i kvaliteta jednog čovjeka. U biti mogli bi se ugledat jako puno nas na Novaka i da smo takvi. Zašto on nije odgovorio na drugi način kakav bi većina nas? Zato što zna. Znači i ovaj gospodin ili gospođa komentar šta su uputili, kako treba odgovoriti? Nikako. Pustite, nek psi laju, karavane će prolaziti. Ne možete ništa postići, ta sila je ogromna. Znači, sili trebate shvatiti, ako smo mi rođeni kao dobri ljudi, a neko čini nešto koje nije dobro, a toga ima jako puno, to ne čini to Božje biće u njemu, nego čini ono drugo biće. I upravo traži odgovor da napravi još veće zlo. Nikad se požar nije ugasio ako bacate ulje na vatru, dolivate, onda je još veća vatra. Ne može tako. Znači, niti možete ugasiti požar koji gore ako kemikalije gore, nafta sa vodom. Ne može tako. Znači, ako nema dva protivnika, sukob se ne može voditi. Sukob se vodi samo dok imaju dva ili više protivnika, ali ako je samo jedan, sukob će tu stati. Znači, trač umire u ušima inteligentnog čovjeka. Neće širiti trač, jer širi negativnu energiju. On će stati. Znači, zašto bi hranio negativnu energiju? Zašto bi hranio tamninu? Ne može, ja mogu biti ispravan. A ako odlučim da ću ispravan biti, mogu biti. I to je veličina Novaka Đokovića. Šta je to? Bože, čovjek ima milion kvaliteta i veličina, ali jedna od tih veličina kad je pokazao cijelom svijetu, ja nisam kao vi. Nisam osvetoljubiv, nisam ništa. Ja sam došao da radim svoje. I točno je to, on bije boj za sebe. On bije svoju bitku, a ovi drugi neka biju svoju, pa nek probaju to opet napraviti na njemu. Siguran sam da neće. Već i jednom porazio.